Kublai shubuni pi baro, hakaneka video ngadan banwanra IP, hakabai day bat kaneka way ke training, nakabenta ka data entry operator. Tekino kino ki bekwa ban apply ya kaneka training hakabai day bat ka DO laneka data entry operator, ka kerdan pule ke day tang class 12 pass, nakabenta ki unemployment youth, ki bedai jong ka meghalaya. Ki balak boy kat prasnem shaneng la ban apply ya kaneka training. Bat ke kelas kan sedang nadu ke kat kendai trek Disember arajar arpsan. Tekino kino ki bedan jumut nak kebenta kaneka training. Kadai batch free sponsored training. Kalong batch free. Don kamban siu nak kebenta kaneka training hakabai day bat ke data entry operator. Tekino kino ki bedan jumut ban late apply ya kaneka training pila ban late hapok jong ke IIPS dan keti Shillong nak kebenta ban enroll ya lade. Te kaneka post kadai bet limited set kino ki bukloi kita hikin yo te lada pikwa ya kaneka training pila ban kontak ru oneo number pra iwe kendai pra iwe sao nyo non te kaneka free training hapo jongka MSSDS Government of Meghalaya tang kelas 12